Sekarang enaknya ini Bandara Soekarno-Hatta. Ini siapa? Ini siapa? Enak ruang tunggunya juga. Kakak nggak di sana bagus kak? Ayo mau makan. Rob, Allah. Wah, airport. Hebat banget ini masjid. Lagi cari makan. Tuh, batur umroh. Ayo. Makan Solaria. Wow. Mam. Sepi sini. Kita sudah mau berangkat lagi, come back to Hong Kong, bye-bye Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selamat. Sekian ramai juga nih. Nih yang mau pada ke Korea, ramai juga. Kita mau check-in dulu. Dan ke sana. Lagi nyari gate 8. Sepi banget soalnya mungkin nih udah kita di gate 7, sana gate 8, kita naik ke sana. You can place any small items underneath the seat in front of you. 你可以將細件嘅物件放喺唔同嘅座位下。Seatbelt fastened up unfastened like this. To adjust it, pull the strap.